Lakhipuronline puthokchaba June gi tang kunma thoi jumsa kaisa numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maruoiba Pao Kasar gi DC SP Saruk Yaduna Lakhipur ki MLA yauna santi gi mifam pangthokre Manipur ki BJP lengak ta yauriba MLA Mantri Singh division khaidokpa leite santi hanjilakna naba leptana taksili haina phangthokre Manipur ki tangdu laita da phibam masida India ki Prime Minister amasung President yauna luchingba kayada memorandum pisinkhre Manipur da thokliba kangluki rang asida aikhoina lawgudaba thodang haiba sida ngasi miyam gi oiba mifam ama kasar binakani da pangthoklagani Laingak na irang asi numit nipuni phawbada loisinbidre haina WMC na pendaba phongdokre haila kandita leiba ipar likal ki masa loisangda yaipa pare chetpagi thoram pangthokre Manipur da thokliba kangluki ranga mari lenana amkana Prime Minister da cherolama thakre tongan ba mafam kaya da maira katuna tangdu laita dripa Manipur ingtapa parakna ba thongni jakre amasung Bangladesh ki Sylhet jila da tongan ba kunsing dagi chinglaki ba kang tara humdoina punduna ira thongni jakre Hauzik mapungoi ba pau tabirase Kasar gi DC Rohan Kumar Jha SP Numal Mahato Lakhipur ki MLA Kaushik Rai yauna ngarang lebak popo numita Lakhipur Municipal Board ki meeting hall da santi gi mifam ama pangthokre Lakhipur subdivision na konba mafam gi tongan ba kanglup singi maroi ba miyoi kayana saruk yakhi Lakhipur subdivision na konba mafam singda tangdu leitana amata oina leiminaba gi matangda khana nainakhi maroina Manipur da huzik oiriba kanglup ki rang asi Lakhipur na konba mafam singda masigi mami taraktana ba kupna khanakhi Amata oina Lakhipur da tangdu leitana ingtapna leinana bagi pandamda mipam apoi kiba Lakhipur ki MLA Sri Kaushik Raina santi gi mipam asi silang ki bani Kasar gi DC Rohan Kumar Jha Kasar gi SP Numal Mahato loinana kanglup ki maroi ba miyoi kudingmakna amata oina ingtapna leimina bagi wapam sing phongdoknakhi thauramda Manipuri Development Council Assam gi chairman Mutum Rina Nehru College ki principal Dr Subhajit Chakraborty na chingba miyoi singna thauramga mari lenana maroi ba wapam kaya phongdokhi जो है आप जानते हैं बहुत सारे जनजातियों का जैसा बोला गया एसपी साहब द्वारा एंथ्रोपोलॉजिकल हब है मतलब बहुत सारे यहाँ पे तो ये हमारे लिए गौरव का बात है कि हम लोग इतने सारे जाति जनजातियों लेके भी शांति से रहते हैं और ये गौरव हमारा बना रहे ये आप लोग से अनुरोध है वापस से MLA श्री कौशिक राय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस सभा को आयोजन किया सारे कम्युनिटीज सारे जातियों से लोगों को इन्वाइट किया आप लोग सब ने अपना अपना मंतव्य रखा अपना अपना 2 वर्ड बोला सबको पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद যাতে মণিপুর থেকে যারা শরণার্থী হিসাবে আসবে মণিপুর থেকে যদি কেউ সাহায্য চান আমরা যাতে তাদেরকে যেভাবে যে পারি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই কিন্তু মণিপুরের ঘটনা যাতে কোনো খারাপ প্রভাব আমাদের এখানে না পড়ে সেটার জন্য আমরা যাতে সবাই একমত হয়ে সমস্ত জাতি ভাষা ধর্মের মানুষ যদি একমত হয়ে আমরা সেটার দিকে নজর রাখি সেটা যাতে খেয়াল রাখি সেটা আমি অনুরোধ সবাইকে জানাচ্ছি এবং এই বিষয়গুলি আলোচনা हर लोगों का हर आदमी का यहाँ सहयोग रहा है कोई आदमी ऐसा नहीं है कि कोई सोचेगा कि मैं बोलूँगा तो क्या होगा उन लोग ऐसे कर रहे हैं ऐसा नहीं यहाँ ऐसा है कि हर आदमी का अहमियत है और हर आदमी से छोटे जो एफर्ट है वो एफर्ट में कामयाबी आ रहा है तो आप लोगों को मुझे यही देखिए आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग सब बुजुर्ग लोग हैं आप लोग सब जानते हैं और आप लोगों का मुझे मेरा लेक्चर वाली से आपको सिखाना कुछ नहीं आप लोग खुद सब कुछ जानते हैं उसके बाद भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसी को हम सिग्नल करते हैं इसी को हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम लोग सब लोग इसी कॉज के लिए इसी शांति के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं সভা অতি গুরুত্বপূর্ণ সভা ভালো লেগেছে আমরা যখন ইম্ফলে যখন 3 তারিখে ঘটনা হয় তখন মাননীয় আমাদের জিলাধিপতি ওনার উদ্যোগে এবং আমাদের কাছাড়ে এসপি উদ্যোগে আমাদের লক্ষ্মীপুরের পিস কমিটি 5 তারিখে গঠন হয়েছিল সেই 5 তারিখে গঠন হওয়ার পরে আমরা একটা কমিটি বানাই সেখানে খুব কম সংখ্যক এবং বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর লোকজন উপস্থিত ছিলেন না খুব কম সংখ্যক ছিলেন কিন্তু সেই আমরা 5 তারিখটাকে কিন্তু আমরা লক্ষ্মীপুরে কিন্তু আমরা কিভাবে শান্তি এখানে বজায় রাখতে পারি সেই প্রচেষ্টা চলছে এবং আমাদের ডিসি
এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাইড থেকে আমরা শিলচরে একটি সদর থানা থেকে পিস কমিটি দ্বিতীয় করার জন্য হয় ও কাছাড় নিয়ে। এই যে দুটি পিস কমিটির মাধ্যমে সমগ্র কাছাড় জেলায় কিভাবে শান্তি বজায় রাখা হয় সেটা চেষ্টা চলা হয়। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর লোকজনকে নিয়ে বিভিন্ন আমাদের এখানে যতটি ক্যাম্প ছিল সেই ক্যাম্পগুলিতে ওনারা ভিজিট করেন। ওনাদের তরফ থেকে बीजेपी लेंगाक्ता यावरिबा एमएलए सिंह डिवीजन खाइदोकपा लेते हाइना हौजिक न्यू दिल्ली दा लेरिबा मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम अमसुंग एमएलए कराम श्यामना फुंदोखरे लोइनाना मणिपुर दा शांति हंजिलकनाबा सुगी ग्राउंड रूल थुगाइबा खुदकता थबक लौखनानाबा नेशनल हाईवे थिंगबा हांदोनानाबा अमसुंग मणिपुर गी ngamkhai काइदनाबा दिल्ली दा तोंगान तोंगान बलुचिंगबा काया नgarang लेबाक पोकपा नुमित जून गी तांग कुंदा उनादुना तक्सिलम ले हाइरी लगे कोई दिल्ली दा कोई पुन्ना हाई जब बता रहे एमपीपी की ये कोई भारतीय जनता पार्टी की मेंबर जेडीयू की मेंबर पुन्ना फुल है कोई मथंग मथंग ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस उनरबा मतुंग अदुगी मतुंग दा संबित पात्रा जी उनरबा मतुंग दा ngasi se koi organization की जनरल सेक्रेटरी और बिरिबा बीएल संतोष जी का कोई नजबनी कोई मसीदे कोई न थमजबसी कोई नेशनल हाईवे नंबर 2 एशियन हाईवे नंबर 1 से अथु मतमदा हांगदोपीबा मणिपुर दा शांति अमुक हंजिलनब होनबदा अचौबा खोंथांग कया लौखटपीरिबसी यारिबा मखै यांगसिनना लौखटपीरनबा मणिपुर दा लेरिबा प्रजा पुनमकी अवाबसी खंगबीर हायरगा थुनब तौबियु हायदना दमा कोई हायजरमी मथंगदा कोई territorial integrity asidi at any cost territorial integrity asidi Bharatiya Janata Party gi kainingai sungai leite haba atop jaga kaya da so sugum sum kainingai leite akoi haibagi assurance sama hana dagi su pidon la abani hojik so koi mupiri sini haiduna adumaina takpi rai adu mathang da koi leiriba su ase suspense of operations in the ground rule violate tauba asiguma sing sidugi mathakta karwai taubiyo haiduna moi action lokar piyo yam thubu matamda so that casualty hantaraknaba aduna amana amabu thajanannabagi damakta masima lokoppiyo haiduna haibirami party gi taraptagi su yamna athu matamna du yangsinna tawbe abasing akoi paikhat kani haiduna du home minister na lokhat piri bathak thorum punamak sing si asing se kharaga hena yangsinnaba honagani haiduna maina tambil aduna natana akoi party ga naharon kangbu amaga koi mari lainaba amasung makoida मरी लेनबा से एट एनी कोस मधुगु मधु मरी अमता लेना दे कोई भारतीय जनता पार्टी दी खुलाई पाइबगा अमता मरी लेना दे हैदना अदमाइन ताकबी रही मधुना मधुगी दमकता कोई अथुबदा प्रेस नोट अमा कोई थोलकनी हाइबगी थाजबदु पिबी रही अदुगा अमना अतो ngasi सोशल मीडिया खरादा अतो मीडिया हाउसेस खरादगी लाको मतमदा कोई लेजरीबा ऑनरेबल एमएलए सिंह हाइजे बता रहे कोई भारतीय जनता पार्टी न लुसिंगबा अदुगुम सरकार दा लरिबा ऑनरेबल एमएलए सिंह सी मसोई उहनबदा उन उबा म लेबसी याम लाइबक्ति बने अकोई ngasi sur पुल्ली बसने अकोई मसोई ताबा लेते we don't have any difference at all हौजिक ओइरिबा मणिपुर की तंगदु लैतादबा पिबम असिगी मतंगदा मिटिंग चंगबिदुना अथुबा मतमदा तंगदु लैताबा लमदम अमा ओहेनबिनबा मणिपुर की आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी की अपुनबा मिहुट कांगबो अमा नंगारांग लेबोक पोकपो नुमित जून की तांग कुंदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमसुंग प्रेसिडेंट यावना तोंगान बा लुचिंगबा सिंगदा मेमोरेंडम पिसिनख्रे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की कल्चरल फ्रेटर्निटी मणिपुर की हौजिक दिल्ली दा लेरिबा मियोय 13 साबा मिहुट कांगबो असिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र की ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बीजेपी की प्रेसिडेंट जेपी नड्डा एआईसीसी की प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे अमदी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल न चिंगबा लुचिंगबा सिंगदा मेमोरेंडम पिसिनखी मणिपुर दे लेरिबा तोंगान बा आर्ट फॉर्म सिंगदा लेरिबा आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी की मेहुट सिंदुना हौजिक दिल्ली दा मणिपुर की इरांग असिगा मरी लेनना चलिबा खोंगसेट असि मालेंगी थाकता मियामना इकाई कुमना जरिबा थिएटर डायरेक्टर गुरु रतन थियामना लुचिंखी
Nongmagi mamangdasu TV news channel The Wire da news anchor Karan Thaparna laukiba pungkhai amagi interview amada hojik thokliba irang asina Manipur da tangdu leita da balamdam ama matam sangna ohenduna miyamna mayoknariba awaba kayabu mayek sengna thamki loinana Prime Minister na wafam amata hojik phawba phongdok piraktabada kanna yaningdabasu utki loinana Prime Minister gi US jauna mapan lebaki khongsetta loina kiba journalist Karan Thaparda issue asigi matangda Prime Minister masada yahunanaba memorandum abasu kusinaki hairi memorandum aduda saknairaba miyoi humutara mangana kudyek piki Delhi gi Indian Statistics Center academician singasu coordinating committee gi chairman na luchingba miyoi marina saba team amaga unaduna khananainaki Hojik Delhi khongsetta leiriba coordinating committee gi atei miyut singdi committee gi chairman K. Radha Kumar Singh, retired IAS, President Manipur Cultural Council, Vice Chairman Sagurakam Hemanta Singh, Sumang Lilagi Sangit Natak Academy Awardee, Vice Chairman L. Surjakanta Sharma, Chairman Film Forum Manipur, Manipur State Kala Academy Awardee, S. Indra Kumar Singh, Theatre Director, L. Brajamohan Singh, Manipur State Kala Academy Awardee, Theatre Director Rup Mahal, Manipur State Sumang Lila Council के Advisor L. Tarpon, Megachandra Kongbam, former Director DIPR, Amiki Secretary Suoriba, Coordinating Committee की Convener M. Dhananjay Singh, Wariglibagi Sangit Natak Academy Juba Puraskar Awardee Suoriba, Co-Convener Takhilambam Syam Kanhai Singh, Sign Choreographers and Dancers Guild Manipur की Secretary Suoriba, Co-Convener Satarjit Thiam, Khenjonglang की Theatre Director Suoriba, Sangit Natak Academy Juba Puraskar Awardee, Dr. S. Thanin Leima, Amadi, Theatre Artist Loitongbam Barasyam Singhni. Manipurda hojik thokliba kangluki rang asida Assamda joina khundariba ikoina logudaba thodang haibasigi matangda ngasi June gi tang kunmathoi Lakhipur Binakandi Part 2 gi South Barak Rural Development Agency holda khana nainabagi miyam gi oiba mifam ama kauri ngasi nungtil pung amada pangthokadaba mifam asida miyamna saruk yabiranaba Manipuri Youth Front of Assam maifagi maigedagi paujelakli Manipuri Youth Front of Assam na hojik Manipurda thokliba community anigi marakta thokliba bailon jasi athuba matamda shanti purakpa oibiu haina koi maifana su koi mapugem pamthongi jabaga loina kendra sarkar amasung rajya sarkar da kangubani ki irang asi athuba matam loisinbiu loina mapan Manipurda leiba Manipuri koina Assam da khundariba sinau singnam koi Manipurda thokliba kangupi irang asiga mai lena tonga tongamba masa masa ki mod phongdong anduna statement pitong tawbidabida apunbagi khunai asigi Manipuri phuruk asigi apunbagi lingjen amaga chap mana lemin nabagi damakta June tha asigi tang punga mathoi punga mata bada Benakandi da leiba Sorbarak ki community hall da miyam gi amadi Barak Tampak amasung Assam da leiba tonga tongamba civil society organization की लुचिंग बसिंगा पुन्ना फमिना दुना आसाम द लेबा मणिपुरी अखोइसु मणिपुर इमा लेपा का थोगलिबा कांगु की इरांग असिदा करी तौबा जाय करी अकनबा फिब लेपा जाय हाबगी खनन नेबगी खुदोंग चाबामा लौमिने सियादुना मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ आसाम ना मियाम की ओबा मिफम मसि कौजुना हक वारेबा मा लेमिनरगा एकोइ इमा लेपा इजादगी दमक्ता अकनबा हक वारेब लेबिने सी हाबगी खुदोंग चाबे लुबिजना मियाम बेम कौजरी हाय ममसदा मियाम न लाकबिना मपुंग फानबिउ इमा लेपाक मणिपुर कनबदा मियाम की पुनमकी सौग याबिना मपुंग फानबिउ याबिसे मैपागे मेमगिदेगी मियाम न नुबना मिसिंजरी World Meitei Council na Delhi da ngarang press conference ama pangthoktuna Manipur gi irang asi leingak na tawninglabadi pung nipunipan gi manungda loisinba yabani adubu numit nipunipan ni suraba phawbada loisin bidre haina pendaba phongtokre maramasina Bharat leingak na thamoi sengna irang asi nemthan biu thokliba hana sunaba asida leingak na mitei bu thudokna kanbi ge haibegi medeng jengbite hairatuna leingak ki sarulangda mitei bu bali gi hameng tahalle haina maral sikhi mitei gi oina tung koiba khongpham lephodaba yade maramaduna lamdam asigi honglakliba geopolitics asina maram oiduna mitei bu
constitutional ngaklo pinanaba ST status piduna mitei mutkadabadagi kalhaugadabani haina WMC gi national spokesperson Nabakishore Yumnamna phongdokki haire Ibudau pakhangba liklam kanbaluk ipa likalgi masaloisang bamon laikai jaribon hailakandi asamda yaifa parei chetpa thoram pangthokre Manipur da thokriba kanglup ki rang asi nemtharaktuna anagi tangdu laitaba pipamda hanjilakna bagi pantamda ipa likal Manipur headquarter gi chairman Ibudau peoples ki lamjing makhada bamon laikai jaribon hailakandi asamda leiriba Ibudau pakhangbagi sanglenda jungi tang 18 da yaifa parei chetpa thoram leibak miyam gi oina pangthokre hairi hairiba thoram sida malemgi tongan ba lam kaya dagi lup kaya marom salai kan ba lup international panthoibi imphal pakhangba meghaloi panthoibi tripura meitei chambers of commerce silchar asina chingba lup kaya na saruk yakhi amadi lanai akhana ba mioi kaya su hairiba thorom asida saruk yakhi haina pawasina makhatari Manipur da thokliba tha ama makhairom phajilaklaba kanglup ki rang asi laksin binanaba haijaraduna All Assam Manipuri Christian Association amkana laibak asigi prime minister gi maphamda cherola mathakre cherola se jungi tang kunda Lakhipur gi subdivisional officer civil gi office ta kusinaram khre hairi amka gi president vice president general secretary advisor amasung member sing yauna kusinaki ba cherola duda Manipur gi ngamkhai kannana bagi damak Assam da khundariba Manipuri Christian singna Manipur gi miyam ga punna chatminagani haibagi wafam su yauki Charang nariba Manipur da hanagum tangdu leitaba pibamda hanjilaknaba maira katpagi tharomama Guwahati gi magazine da su pangthokre Manipur da hojik oiragliba pibam asibo athupa matamda ingtapa tangdu leitaba saktam pubiraknaba maira katuna thaunijabagi tharomama Guwahati gi magazine meitei colony da ngarang pangthokre Sri Sri Radha Krishna Mandir Committee Greater Narengina sinlangduna pangthokiba tharomadu Jagannath Rath Jatra numiki henphadaba thorom pangthokpa kaloi iroinana pangthokibani haire thoromadu Sri Sri Radha Krishna Mandir Committee ki President Huirem Hemangona lamjing bikhi haina Mandir Committee ki maikei tagi Soren Sangbam Birdhan ki paw amada phongdoragli Silchar Chanmari Road ki Sri Sri Govinda Mandir amasung Development Society na Sri Sri Jagannath ki thorom ga mari leinana society asigi President Sri Wangjam Dhananjoy ki lamjing makhada Tarapur Chanmari Road Brahman Galigi Manipuri Women Mairapai Biamadi Silchar Lamjing Committee Chanmari Road Ima Iben Singna Manipur gi ngamkhoi ngapada thawaina ponthawai khraba sing Atma Santi ki damak minute ama tumina leiduna mairakat khi amadi aroibada Manipur gi tangdu laita tribasi Bharat Sarkar na thuba matamda achet pambideng changsin biduna tangdangba phirepama purakhana naba appeal tawkhi thoramasida society asigi advisor Dr. K.N. Chang Joint Secretary Y. Jayant Singh Y. Noren Singh S. Herajit amasung Lupanigi Imai Ben Singh sarujaki Trang jauna mayam ada tangdu laitana jinau mayam singse Manipur gi ima mayam wana leiba mayam jinau mayam singse tangdu laitana leina ba haina aina ishwar gi mafam dei khoi mayam jauna thuminasi haidna maira Chahi khudingi oina pangthoktuna lakhibagumna handaki chahi dasu Bangladesh ki Silet jila manung chana leiba Sibai Kaithel lampakta tongan ba khul kaya dagi chingduna lakhiba kang 19 hairiba lampak asita pullaga ira thorom pangthokre thaina mamangai dagi ipai po haktak dagi mafam masida tongan ba khul dagi kang 19 pullaga chahi gi oina thorom asi pangthoktuna lakpani hairi handaksu Sibganj Nayapara Thodam Laikai Khunau Sagar Dighi Sapam Laikai Leichombam Laikai na chingba khul dagi kang singduna mafam asida ira thorom pangthokki hairi Nungairaba paujel unsaga mari leinaba anaba makhal kamarom layeng ba hujare
उनसागी लमदा ममिंग लेरबा डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर जुमनाम लोकेंद्र सिंह MD एम्स न्यू दिल्ली ना उनसागी अनाबा मखल कया लायेंबा हौरे कासार लखीपुर खुमन मनिंग लेकायदा चयोलदा अनिरक लेबाक पोकपा मसिंग युमसा कैसा निमित खुदिंगी लेबाक पोकपा निमित्ता नुंथिलगी पुंग अनिदगी नुंथिलगी पुंग 8 फावबा अदुगा युमसा कैसा निमित्तना अयुकी पुंग 3 दगी अयुकी पुंग 10 फावबा लायेंग चथरी registration अमसुंग अकुपा मरोलगी दमक मोबाइल नंबर 9435548402 नत्रगा 7637913072 नंबर असिदा पाव फोबिनबा हाइरे नुंगाइरबा पाव खु तांग चिकपा नार्व की अनाबा ख्वांग यांगलेन की अनाबा ब्रेन अमदी बीपी स्ट्रोक ओरुबसिंगी अनाबा कयाबो डिजिटल क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी ना लायेंग बयाहले लायेंग असिना हिदाक अमत याउदना हक्चांगी सेल अमदी वाइटल ऑर्गन सिंबु मथौ निंथिना पांथोखंदुना ई तोंगथ लेरंबा अमोट पसिंग सेंगदोप ngamalle amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna hakjang phana thamba ngamalle magnetology scanning therapy asigi kanaba lobbiu masimak lengsin birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 नोंमाइजिंग नतबदा निमित खुदिंगी अयुकी पुंग 13 दगी नुंथिलगी पुंग अमा फावबा लायेंग जरे चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन USA सर्टिफाइड मोबाइल नंबर 9435070286 आइगी मिंग राधारानी कवि आई त्रिपुरा धर्मनगरगिनी आइगी अनाब खु नाबजे 2005 तगिनी आइना सिदा लाकुदा ओजा शांति कुमार की पाव से ताबदगी ओजा शांति कुमार से लाइंग बदगे आई नुमी निपानिदा सरुक अहुम तोंग खाय सरुक मरी थोंग खायदो सरुक अहुम जांगे नुंगाइरे जाय फारे की मिंग सूरज कौई आई लखीपुर पंजलेकाई तगी लाक्साबनी आई मतलब ख्वांग नाबई चिक साई खा तौजाबदो सर डॉक्टर शांति कुमार एनर्जी हीलिंग सेंटर लागा 3 days मनुंग खा 40% मु रिकवरी ओइरे हाइब जारे हाइब ममने अदो नोय सिलचर की स्माइल मार्केट सिदा असि मफम सिगा लेजरी आई मोय माउथ टू माउथ केनो एडवर्टाइजमेंट लागा सिगा जामना नुंगाइब फुंजरे हाइ अगी मिंग एस मणि कुमार सिंह रोंगपुरदगिनी अगी खुरु अनिगी चिक साबगी प्रॉब्लम सी मतम कुइनदगी लेरगले डॉक्टर जेंगनबा कया जाबक पुनमक जेंगहले हिदाक लांथक कया चाजरे अदुम पुंफा फबंग आमखिदे एनर्जी हीलिंग सेंटर डॉक्टर शांति कुमार की चेंबर दा लाक्सदुना मा कताना जरबा मतुंगदा ngasi नुमित 13 रोम फरकले इना मागी मखादा दिलायंग जाबा हुजिक फावगी मनुंगदा अगी खुरु चिकलंबा प्रॉब्लम लेरंबा मयाम अदु अदि फबगा मानरे खरनी की मतुंगदि अदि अगी खुरु प्रॉब्लम सी मपुंग फाना फरगनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना कासार की DC SP सरुक यादुना लखीपुर की MLA यावना शांति की मिफम पांथोखरे मणिपुर की BJP लेंगाकता यावरिबा MLA मंत्री सिंह डिवीजन खाइदोकपा लेते शांति हंजिलकनबा लेपतना तक्सिली हाइना फोंदोखरे मणिपुर की तंगदु लेतादबा फिबम असिदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर अमसुंग प्रेसिडेंट यावना लुचिंगबा कयादा मेमोरेंडम पिसिनखरे मणिपुर थोकलिबा कांगलुकी रांग असिदा अखोइना लौगदबा थौदांग हाइबासिदा ngasi मियाम गे ओबे मिफम अमा कासार बिनाकानिदा पांथोकलगनी लेंगाकना इरांग असि नुमित निपुनिपानी फावबदा लुसिनबिद्रे हाइना WMC ना पेनदबा फोंदोखरे हाइला कांदिता लेबा इपार लिकल की मसा लोइसंगदा याइपा परे चेटपगी थौरम पांथोखरे मणिपुर थोकलिबा कांगलुकी रांग मरी लेनाना आमकाना प्राइम मिनिस्टर दा जेरोल अमा थाखरे तोंगान तोंगान मफम कयादा मैरा कतुना तंगदु लैताद्रिबा मणिपुर इंगतपा परगनानबा थौनिजख्रे अमसुंग बांग्लादेश की सिलेट जिला दा तोंगान तोंगान बा खुनसिंगदगी चिंगलखिबा कांग 13 ना पुंदुना इरा थौनिजख्रे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।